la kuma jani kuma kirma yadi chikanon no de kan dwer lar kade kan lot kam en lar kan no ete kan wate jeg kan wate go chikanon no de kan lat ala kuma kirma yadi on jelong no dar kadak shirma ngayen no kan di ala kon lat kan no te ka hostile counties e friendly counties and it take a bad nuer ke good nuer na many they only want to create division at dagnijan a logor kan ode nuer de kan talot ke de karodian dak so en mandan let kan jene shaling no ne me do badan gor kan obi kan section kel kan nuer be kan anek ki be kan genocide karoja dan en lat kenem ko ne me kan man to kono ka kume me binna inad be ka dak de gan iden konti la jiwe ke dor kel ko ele dagan to section eno ete ka kanti ne ke witi ti elo kan ne ke witi ti no kan kon o jeno misikan ngajeno min nasser min loka kuma which mean that we can din mi di kan nasser we can crash we can nak we can ka dor dian we can nyok ka wujudin we can nyok mu kan nak pin so on do mo ben wer we can shari yet when we should tell power ke we should tell long so na me a tactic ke strategy me we can worry we can marginalize ke je ke we can rule ke je quick nato kontilan nuwer en kontere kuma den gor kirma yadit quick kan mandan lero den tam eno ba ye ba kantini ba ka dak nyin kunten kon kulin de teneno ka hostile ke ne di jak meni yan ba jaka yako yene di jak ba re video gona me shikana hon roje me lat kene ke je laten wo de kan do bdan de kan ya ke gwa ke je malalar ke no jakana ko ba balang jakalo nat ko be chot de me chot na me kana plan already it became a lot. And South Sudan government right here me yadid already enemy Nuer community. Allah me la road ke 2013 jala road man tama kajan gor kir mon go balat so ko kujamo gor jen go bana yiga careful it doesn't matter man da lat kene malat kene chikan lat nena kan nungye kene nena kan nation elu no kune categorize ni wool Nuer community but there's some section so me take some section ko categorize in me je win me that again the same as tell apology me chikan lat. Okay, tell our apology. Would the me murai gwada me again a cabinet minister, okay? Ramkel kan idin kontin right but rameda ne lado nueri itega nueri jaga nueri go ena me laro nene Nasser ulang akubo nyirol uror fangaga YouTube kona ke panyajar kanti zi wai ka hostile kanti zi ke witi jek ka jaka ke chelar no nene mai wulungo shu gwit ler ma yendit coach ke mayom eno ke ne ke friendly kanti zi ke witi go ala leveling me nyod jenu ala dictator on chalkire goro dar no dar kanak but ken nyamba ka konda ka bega te ka tare kam niken ba kulu te ka gwan mo benwer community baga shu na ka je gole ngayene what divided home wa chate kamal dor mi chore dak chate kamal ati daglahana jendana let kin ma yadi dente ngum lar jeno Nasser ulanga ko be ke nyirol uror fangak a YouTube kona ke fanya jarno kene ike bad Nuer people ike bad Nuer counties ka be lar no lungo shuk my wood ler ke gwit my yandit koch ke my yomono ke ne to go ke Nuer to go anu negana ka shikarit ajana mona shimi wangana me shange ka Nasser ngumi shikana lat andara ajan jak ko buka friendly mako jakane ken ko nakake so chana jome chana jeling malat kana gwata me they try so I don't know they can realize go bat chelere no more chana jeling malat kana gwata respect the reference to hostile community does not mean the collective community but as the honorable minister has mentioned this is an organized group that attacked the barrack as we have seen and of course this is taken care of under Chapter 5, which calls for reconciliation. No, a reconciliation, Lord no loy marka. Milarajeno neti jaganeti go, which means that a lie. Tell me surely reconciliation at this point. Come on, shikanalat. So Jenma Dagana, the reconciliation that Koloben, a lot of reconciliation came ala, la latano yene content to conye, chanamal chanajalat. Shin Gavia Jukano yenishik yen unfriendly, cake yen bad people. Jin mukune to chol ke ne rija kala jeno we are calling for reconciliation. What can you reconcile? This is a misleading message. I don't know whether muraje can tin content chagora can konguje gwa na me totally wrong malada me zero tell me she can apologize jin mi jograna to jin e bukon mal bukon alat kale le jogono jin unfriend
ke jin bad friend ke jin ramu jek anguluren ma na mani lad na bang bang chana jeling of communities.